osvjetljenje, čekaj. Evo da, uglavnom, evo imam ovo novo svjetlo. To sam sam napravio iz Ikea, neko ili sam žarog i stavio unutra. Dobro, uglavnom, evo danas nakon škole ću ići u kino gledati onaj novi Spider-Man s frendovima. Evo, pošto danas pada snijeg drugi put ove godine, mislim prošli put kad je pao i zadržao se onak jedan dan, ali nema veze. Stavit ću vam sad timelapse nakon ovog intra. Ali da, uglavnom idem u kino nakon škole i skočit ću do Adventa vidjeti malo kaj ima u gradu. I to je to za sad. Daj, prazna mi je baterija od kamere pa moram ju sad puniti. Evo, krenuo sam u školu, tu je Johnny, moj prijatelj. Kao prijatelj moj. Jel? Jel znaš ti matematiku? Za danas. Više ne nek da, ali... Pa niš, idemo prva 4, riješiš i onda malo još neke druge da dobiš pol boda u svakom. Pa no. Za 2, pa dalje lagano. A onda ću vidjeti da smo se trudili kad ćemo sad prije. Gle, hvala Bogu, više snijeg ne pada vani. Da ne moram još po snijegu ići. Sutra su najavili obilan snijeg. A danas je padao obilan, ali se sve rastopilo, kak je palo je. Gledao danas, idem gledat. Spider-Man. Zašto ti nisi išao s nama? Šta? Zašto nisi išao s nama u film? Zato jer ja sad poslije škole idem sa Burazom, moramo da riješiti neki posao. I onda moram kuću pospremat, kum mi dolazi sutra. Koji si ti fizički radnik, stari moj? Pa jebi ga, mora neko i ovdje u Hrvatskoj raditi. Ma niš, idem u gas kameru, potrošit ću bateriju, tek sam napunio. Idemo, trčimo do Branimir centra. Film nam počinje za 2 minute. Za 2! Koliko? Ajde. Čekaj, moram ću sad maknuti. Koji si ti debil? To je ruksak je. Frar moj. To je ruksak. Sam bježi kad otvori. Dobro da sam zagrijan od malo prije. Prije 3 sata. Jel to svjetlo? Pa gori ih otvori. Sad kad mu dođe stane. Pa. I'm garbage. Aj baci Radoš, baci ajde. Gleda. Frajer gleda. Jer će nas lovit jednim batonom. Lik ima pente koji su mladi. Sad sam čuješ. O, Bože dragi. Aj bok, vidimo se. Evo me, došao sam u Špansko. Ne znam da li se vidi. Opa, sekunda. Ok, nebitno. Ne vidi se. Trenutno je 11:35, snijeg još uvijek pada. Izda se niš ne prima na pod. Ali ne veze, fuck, idem preko crvenog. A mislim to je zeleno, ali to je crveno za pješake. Kog boli briga, valjda me neće hapsit. Di baš sad ide auto, jebite, nema nigdje nikog i auto mi prolazi. Uglavnom, da, to je to. Ovaj Spider-Man, neću ništa spoilat, ali ovo je meni onak možda u top 2 ili 3 najbolja Spider-Man filma ikad. Svi ga odite pogledat, fakat je predobar. Po mogućnosti odite na engleskom, zato je onak bolje u originalu gledat crtiće nego na prevedene na hrvatski sinkronizirane. Ja sam onak fužijan jer je u gradu sve preskupo i nije mi se dao davat 15 kuna za neki sok ili vodu ili neku glupost. Tako da ono,
već umiramo Đeđi onak sat vremena. Hvala Bogu, pa bar su za advent preko vikenda tramvaj besplatni i buse, pa nisam to morao plaćati još. Nemam pojma, jak. Prošli vikend nisam ništa objavio. Ovaj vikend ide ovaj vlog. Nemam pojma, nema baš ničeg zanimljivog u zadnje vrijeme. U srijedu je božićni koncert u mojoj školi. Ne znam, možda ću to nešto snimit, neku glupost, Nemam pojma, vidjet ću. Znam samo da onaj vikend kad je Božić, znači tu nedjelju nakon Božića, će biti najbolji video do sad. Tako da niš, vidimo se još sljedeći tjedan i onda ide najbolji video od svih do sad. To je to od mene za ovaj tjedan i vidimo se.